mwaramutseho neza mwese inshuti bakunzi ba Ibendera TV kaze makuru yo muri rukerera turi kuwa gatatu tariki 29 ukwakira muri mwaka wa 2025 twinjiye makuru yo muri iki gitondo rero na makuru agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kugaruka by'umwihariko mu bice byaranzwemo imirwano muri iki gitondo. Mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo muri iki gihugu, imirwano yongeye kubura hagati ya FARDC n'abarwanyi b'intare za Sarambwe mu misozi ya Kihinga na Rukogero. Turaza kurebera hamwe aho abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo imisozi bazamukiyemo ndetse naho bageze bagafunga feri ubundi bagatangira kurasa ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Turaza no kunyarukira muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru, tubabwire ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bari kumwe n'abasirikare b'u Burundi. Makuru aravuga ko bagabye igitero simusiga ku barwanyi b'umutwe wa M23 mu misozi ya Busanza. Aha naho turaza kurebera hamwe uko ibintu byifashe kugeza ubu. Turaza no kunyarukira muri Masisi, tubabwire ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze gusubiza inyuma ibitero bya FARDC mu misozi ya Bukombo na Kihondo. Akaba ari ibitero abari bagabweho abarwanyi b'intare za Sarambwe, rero bakaba barimo guhangana n'ibi bitero kandi banabisubiza inyuma. Muri Warikare naho turaza kunyarukirayo. Abaturage bagera kuri 4 baburiwe irengero ahitwa Imahasha, bikaba bikekwa ko batwawe na Wazalendo. Turarebera hamwe ibi nabyo ko byifashe. Turaza kandi gusubira muri Rucuru, tubabwire ko abaturage bagera ku 9 bose biciwe ishusha, abandi bagakomereka no mu gitero cyagabwe na Wazalendo. Ndaza akandi no kukubwira yuko kugeza ubu ngubu tuvugana Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari imyigaragambyo ikaze kandi ikomeye cyane. Muri iyi myigaragambyo hari bamwe mu bayobozi barimo gusabwa kwegura, uraza kumenya abaribo. Inshuti bakunzi ba Ibendera TV rero ngayo amakuru tugiye gusangira, hanyuma mwese aho muherereye nongeye kubaha ikaze. Nizere ko mwagize ijoro ryiza, nizere ko rero muramutse neza. Mbere yo kujya mu kazi, mbere yo kujya muri gahunda z'uyu munsi, nimunyemerere tubanze dusangire aya makuru mu kanya gato ngiye kuza twinjiramo ku buryo burambuye. Aha ni ku Ibendera TV, nge nitwa Mukada. Twinjiye makuru yo muri rukerera, mwese tubaye ikaze. Abaherereye mu turere twose tugize u Rwanda ikaze, abaherereye mu bihugu byose bya Afurika tubahaye ikaze, abaherereye mu gihugu cya Australia, muri Norvege, mu Buholandi, mu Bubiligi, muri Canada, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Faransa n'ahandi, namwe tubahaye ikaze muri aya makuru. Twanzikiye mu mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo, haravugwa imirwano yongeye kubura mu gitondo cyo kuri uyu munsi hagati ya FARDC n'abarwanyi b'intare za Sarambwe mu misozi ya Kihinga na Rukogero. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 29 ukwakira muri uyu mwaka, hagana ku isaha 10 za mu gitondo, imirwano ikaze yongeye kubura hagati y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bafatanyije
n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abazarendo bakaba bongeye kugaba ibitero ku barwanya umutwe wa M23 mu misozi ya Kihinga na Rukogero. Aha ni hafi yahitwa Mugerero, ni muri teritwari ya Uvira. Amakuru aturuka ngaha aremeza ko ingabo za FARDC bazamutse bavuye ahitwa Ikavimvira bakagera mu misozi ya Kihinga, aho bahise batangira kurasa ku birindiro byarwanye b'intare za Sarambwe amasasu y'urufaya. Biravugwa ko kuva aho iyi mirwano yabereye werekeza mu mujyi wa Uvira hari ibintera y'ibirometero bisaga 18, aho kugeza ubu ngubu abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo bamaze gukura imifuka mu maboko, bakaba batangiye guhangana n'ibitero byabagabweho mu rukerera rw'iki gitondo. Abatuye mu mujyi wa Uvira n'ubundi baracyafite impungenge z'uko isaha ku isaha y'umujyi wakwinjirwamo n'amasasu, kubera yuko mu nkengero zawo hose amasasu akomeje kugenda humvikana mu bihe bimwe n'ibindi. Abaturage bo muri ako gace rero baravuga ko amasasu yatangiye kumvikana mu rukerera, kandi ko bamwe bahise batangira guhungira misozi yo kure cyangwa se ituranye na Mugerero n'ahitwa Rukogero. Umwe mu baturage baherereye ahangaha yagize ati twabyutse twumva amasasu menshi ava mu misozi ya Kihinga, abantu bahise batangira guhunga. Ingabo ziri kurwana zisa nkaho zifitanye ibibazo bikomeye cyane, kubera yuko abarimo gukoresha intwaro byumvikana ko ari z'amasasu aremereye. Amakuru ava ahangaha kandi aravuga ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bakomeje guhangana no guhagarara ku birindiro byabo, mu gihe ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo zirimo kubagabaho ibitero zisa naho zishaka bakumira kugira ngo batazinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Reka twerekeze muri teritwari ya Rucuru, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'ingabo z'u Burundi bagabye igitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe mu misozi ya Busanza. Mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu ahagana saa 11 ziburaho iminota mikeya za mu gitondo, amasasu yongeye kumvikana hagati y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe mu misozi ya Busanza, hafi y'ahitwa Kabindi na Kigoma muri grupoma ya Jomba muri teritwari ya Rucuru, niho amasasu abyutse yumvikanira. Amakuru ava mu nzego z'umutekano aravuga ko FARDC n'ingabo z'u Burundi bazamutse bavuye ahitwa ngo bazamutse bavuye mu bice byegereye ahitwa Itongo bagera mu misozi ya Busanza, aho ngo abatangiye gusharinga amasasu ku birindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe kuva mu mujyi wa Rucuru indani kugeza Busanza hari kubera imirwano. Amakuru avuga ko ngo hari intera isaga ibirometero 12. Abaturage bo muri ako gace baravuga ko amasasu menshi yatangiye mu gitondo, akaba ngo ari kumvikana mu misozi ya Kabindi, Kigoma, Katemba, ahari ibirindiro by'ingabo za leta. Umutwe w'indwanyi za M23 nabo ngo batangiye gusubiza ibi bitero byabyutse bibagabwaho. Kugeza ubu rero ngo amasasu akaba arimo gucicikana aha muri iki kirere. Umwe mu baturage akaba yavuze ko ngo kugeza ubu ngubu aha muri aka gace habaye icuraburindi ibijyanye n'amasasu menshi arimo kuharaswa kugeza ubu ngubu. Reka tunerekeze muri Masisi turebera hamwe uko byifashe. Turababwira ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze gusubiza
gusubiza inyuma ibitero bya FARDC na Wazalendo mu misozi ya Bukombo na Kihombo. Mu gitondo cyo kuri wa gatatu amakuru aturuka mu misozi ya Bukombo na Kihombo aravuga yuko hahongeye kubera imirwano hakaba ari muri grupoma ya Bashari Kayembe muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo za FARDC zifatanyije n'iz'u Burundi na Wazalendo bakaba ngo bazamutse bava mu misozi ya Karembe na Nyange bagera mu misozi ya Bukombo, aho ngo bahise batangira kurasa ku birindiro by'abarwanyi b'intare zasambwe. Kuva ahangaha rero imirwano irimo kubera no kuvuga kuva mu mujyi wa Mweso kugera Bukombo hari intera y'ibirometero bisaga 15. Abaturage batuye muri ibi bice rero bakaba bavuga ko n'ubundi ubwoba ngo ari bwinshi, akaba abari kubiterwa n'aya masasu ngo yatangiye kumvikana ahangaha, kandi akaba ari amasasu y'imbunda ziremereye. Umwe mu baturage bo muri aka gace rero avuga ko ngo aya masasu yatangiye yumvikana ko ari make, ariko ngo uko iminota igenda izamuka niko yagiye aba menshi, bityo rero abarwanyi b'intare zasambwe ngo bakaba barimo guhangana n'aya masasu abagerageza kuyasubiza inyuma. Muri teritwari ya Warikare abaturage bagera kuri 4 baburiwe irengero ahitwa Imahasha, bikaba bikekwa ko abatwawe na Wazalendo. Abaturage 4 bo mu mudugudu wa Bukumbirwa baburiwe irengero ni kuva ako umunsi w'ejo bundi kuwa mbere tariki 27 Ukwakira muri uyu mwaka, nyuma y'uko abarwanyi b'umutwe wa Wazalendo mu itsinda rya CMC uyobowe n'uwita General Bigabo banyuze mu mirima y'abaturage ahitwa Amahasha hafi y'ahitwa Bukumbirwa mu gace ka Muronga muri Warikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Abaturage rero bakaba abashinja uyu mutwe wa Wazalendo kuba ngo aribo baba barashimuse aba baturage. Amakuru y'abaturage rero bo muri ako gace avuga ko abo abantu ngo bafashwe bari mu mirima yabo, none kugeza ubu ngubu ngo ntago hazwi irengero ryabo. Umwe mu baturage bo muri Bukumbirwa utashatse ko amazina ye ajya ahagaragara yagize ati abantu 4 baburiwe irengero ku nkengero za Bukumbirwa, bikaba rero bikekwa ko baba baratwawe na Wazalendo zo mu mutwe wa CMC kubera yuko ngo nibo banyuze ahangaha. Abaturage rero ngo abashimuswe ubwo bari bari mu mirima yabo kugeza na n'ubu ngo akaba hataramenyekana niba ari bazima cyangwa niba izi nyeshyamba zarabishe. Abaturage bo muri Muronga bakaba basaba inzego z'ubutegetsi n'ubuyobozi kugira icyo zikora ngo abo bantu baboneke ndetse babone ubutabera. Bivugwa kandi ko mu byumweru bishize umwe mu rubyiruko ukora mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubutabazi humanitaire agronome nawe yaburiwe irengero, bikavugwa ko ngo nawe yaba yaratwawe n'abarwanyi ba Wazalendo ahangaha muri aka gace. Abaturage rero bakavuga ko ibikorwa bikomeje guhungabanya ubuzima rusange n'ubuzima bujyanye n'umudendezo w'abaturage. Muri teritwari ya Rucuru kandi turabwira ko abaturage bagera ku 9 biciwe ahitwa Ibushusha, abandi bagakomereka mu gitero cyagabwe na Wazalendo. Amakuru avuga ko abantu bagera ku 9 bishwe naho abandi benshi bagakomereka bikomeye nyuma y'igitero cyagabwe n'abarwanyi. Bivugwa ko ari abo mu mutwe wa Wazalendo CMC FDP
cyagabwe mu mudugudu wa Bishusha uherereye mu karere ka Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri tariki 28 ukwakira muri uyu mwaka. Amakuru aturuka ku bakozi b'ivuriro rya Bishusha Centre avuga ko hagana saa moya z'umugoroba aribwo abarwanyi baje bafite intwaro bagatera abaturage cyane cyane abacuruzi bo muri ako gace. Benshi muri bo ngo baguye muri icyo gitero. Mu gihe icyo gitero cyabaga rero ngo abaturage batandukanye barasahuwe, amaduka arasahurwa n'ibikoresho bimwe biribwa, bituma benshi rero abahungira mu misozi yo hafi aho kugira ngo barokore ubuzima bwabo. Nyuma y'uko igitero gitangiye, abarwanyi ba M23 ngo baje kuhagoboka bahangana bikomeye n'abagabye igitero, ahavuka imirwano ikomeye hagati y'izi impande zombi. Umudugudu wa Bishusha uherereye muri sheferi ya Bwito ku rubibi rwayo na Bashari, ni mu birometero 15 uvuye mu mujyi wa Kicanga. Mu bakomeretse harimo abana batatu, harimo umwana w'umukobwa w'imyaka 5 ndetse n'umugabo uri mu bihe bikomeye by'ubuzima kubera ko we ngo yarakomeretse cyane. Umwe mu baturage abaherereye ahangaha yagize ati, twatewe nijoro hagana saa moya duterwa n'abagabo bafite imbunda bavuga ko ari aba Wazalendo CMCFDP, ngo bahise batangira kurasa abaturage batarobanuye, abica rero ngo abantu 9 ako kanya, banasahura amaduka n'ibintu byinshi cyane. Ni ibintu biteye ubwoba cyane kuko abishwe bose ngo n'abaturage batari banafite intwaro. Kinshasa ku murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aha atangiye imyigaragambyo ikomeye cyane. Muri imyigaragambyo abayirimo bakaba basaba bamwe mu bayobozi kwegura. Mu mujyi wa Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo kubera imyigaragambyo aho abayirimo abasabye Minisitiri w'Ubugenzuzi Marc Kira guhita yegura. Iyi imyigaragambyo yakomeje ku munsi w'ejo tariki 28 ukwakira muri uyu mwaka, nyuma y'uko yatangiye ku gicamunsi cyo ku cyumweru. Ni imyigaragambyo y'amakuru aturuka i Kinshasa avuga ko yitabiriwe n'abakora imirimo y'inyungu mitoya aho buzuye mu mihanda Kinshasa, bakaba bari gusaba Minisitiri w'Ubugenzuzi kubishyura ibirarane bababereyemo amezi 72 yose nk'uko babisobanura. Abigaragambya barushijeho kwiyongera ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo kuwa kabiri, ku buryo imihanda yose y'umujyi wa Kinshasa ari bayuzuyemo. Bagaragaza ko urwego rwa Minisiteri y'Ubugenzuzi rwabarenganyije, bakarushinja kubambura, ari naho abahera bagasaba Perezida Tshisekedi w'iki gihugu kubarenganura no guhita yirukana uhagarariye iriya Minisiteri y'Ubugenzuzi. Kugeza ubu ntacyo Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iratangaza ku by'imyigaragambyo irimo gukorwa mu mahoro, ndetse kandi na Minisitiri watunzwe agatoki wanatumye iyi myigaragambyo iba ntacyo arabikora nk'uko n'ubundi ibitangazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye byaha muri Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
usibye ibingibi kandi abaturage nubwo bavuga yuko ngo batangiye imyigaragambyo mu mahoro, biravuga yuko ngo uko ibintu bigenda bifata intera ariko bishobora kuza kuba bibi, kubera ko abaturage ngo harimo n'abatangiye kugenda bazamura uburakari, bishobora kuza gutera ikibazo gikomeye rero, aho ngo bashobora no kuza gufata amabuye bakaba batangira kugenda abagira bimwe mu bikorwa remezo bangiza, mu gihe iki gihugu ubuyobozi bw'iki gihugu ngo bwaba ntacyo bukoze ku bibazo byabo. Abaturage bavuga yuko ngo aba arimo kuburana uburenganzira bwabo, ndetse bakavuga yuko ibyo barimo gukorerwa ngo arakarengane. Reka mbashimire cyane inshuti bakunzi ba Ibendera TV, mwe mwabanye natwe muri aya makuru. Mbibutse niba ugeze hano hari ubwa mbere, mwibutse gukora subscribe, kandi ubwire ko mu gihe ukora subscribe ukwiriye kwibuka gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera ukakemeza, kugira ngo utaha amakuru ajya agera hano ahita akugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Mwese rero mwirirwe mugira amahoro n'amahirwe, bagiye mu kazi muhaye kandi muronke, abagiye mu zindi gahunda namwe zibahire.